Koti ya Kithongo niritite itua ria kuthikura mwiri jwa muntu umwe BUBU ni nyuma ya njaa imwe gwita kunenkerwa mwiri jwa bathika indi beja kumenya ati JWAAO nandi koti ni urite muntu uju kuthikirwa na mwiri juju kunenkanirwa kirinja ire ibatere muthuri Muriuki no wina report je. Nyuma ya mwiri jwa NTURIBI kwithwa JURITE kimochere merifuniro gitumi family yawe ijuke mutaraje gwita kotini nikenda bayo arutha kuthikura mwiri juju nteri irathikirutero Kithongo na imtho jwa narua ibone rutha kuthikura mwiri juju ala mwiri juju jukinyite njeje gwika miri emerifuniro aranyumene betho bakirikithia ati ni mwendo wao na nabe ketho baikarani na family nikenda bona irika ile baketho bakimonogokia nyuma kiatho kiria giatu intuku yecho kwithwa kigitira mutano mina wa David NTURIBI ulia kwathithikire makosa alitwa Meru Funeral Home netathi kwa njaa ingi Kithongo muri na twageria kuthingatana na mantu jau na lastly narua itumbire kuewa court order na tweta njaiu na twathikura mwiri na tweja na Meru Funeral Home na tukweja tukumutega na tukuona noe na uria bachinjanitwe nawe kinyawe ari waja so batu as a family tuguchokia nkabo kiri bonde bara batu supportete na baria bethirite baria akui na bagutwi na mono ubichi ya DCI ire ya jukia kanyaga kanene mono kuhakikisha mantu jau ya kuthithwa na ya thira gutina thina na gutina misukumano amuna BUBU ibagwite batina thina na njere rathikite mwiri juju bakiwe bonde ibetekaniritie ke bagutwi na family ire ingi kurari na kuchinchanwa kuu igita ruri onde itokarite bwega na tukireanawa na guti untu burio bubuthuku gatigati getu nabo na tugwitikaniria nandi ni untu miri ondere aja mochari nandi o family ikathige mibango yao kenda yomba kujukia muntu wao ne muringiria kagita kara bakona kagirite batu thai ntimenya kuga ntuko iria tukaringiria David NTURIBI ni untu nandikira turendaga ni mbere ambe achoke na tumuone tumenye noe so gatugeta nandi tweta tukarendia as a family tuone ntuko iria kubwira kenda tumba kumuringiria nkiripotera buri juma bitamuthuri Muriuki.